Tungku dengar, cimak dengar, orang yang nak semayang gebi kelebihan cukup raya dan orang nak semayang gazib cukup berat, cimak dengar. Sabah hadis Nabi, so yang tem sembayang luhur per rakaat. Nyan tengah cat urau jamun beroji. Allah geciptakan apui neraka, pah tengah cat urau. Gepusum apui la Allah leher betun. Sri betun wate gepusum warna merah ibadah apui neraka. Gepusum terbetu kai budah warna putih apun neraka. Gepusum terbetu ka warna hitam apun neraka. Leher macam apun neraka. Merah, putih, hitam. Nyan lama pu hitam nyan perti bos-bos dua. Perti Bang Un, Bang Namrud, Mas John Lahab, nan dempar. Apui putih kafe Bandung hana menyampuri Islam. Apui merah baru uri Islam yang mudosa. Pajan gepegak apui nyan. Pajan gepesuwa mapui tengah cak oro dengu. Maka so yang semayang luhur per rakaat tengah cak oro kata gelincir. Apui neraka yang suum leheboh gepediru ila Allah kurang yang semayang luhur. Kepet dah semayang asa per rakaat dengu. Nabi Adam gepet boh kuldi pah wate asa. Kejadian kesalahan pertama wate asa. So yang tim semayang asa per rakaat ubina dosa Allah gepampun. Kepet dah semayang maghrib leher rakaat. Leher rakaat tak semayang maghrib Nabi Adam getung taubat pah tengah maghrib. Bak 10 Muharram pah tengah maghrib 20 tung taubat. Getung pah tengah maghrib 10 Muharram. Maka so yang tim semayang maghrib geterimong taubat urun semayang maghrib. Keput semayang isya per rakaat malam-malam. Put rakaat ringan tak pubut. Faedah haji dalam kuburan gebi cahaya terang lampuhu. Leboh semayang maya perle buhu lampu lang kubu. Pertama semayang wajib isya. Kedua semayang tarawih. Kelih semayang tahajud. Kahaik tarawih dengan tahajud. Isya yang pokok benangan hu lam kuburan. Kepada semayang subuh dayak bedah bunga-bunga tat. 2 rakaat bila tatim bedah subuh dayak semayang. Allah gebi 2 buah bonus. Bonus pertama itu ku minan nar. Gepu bebah dari api neraka. Bonus kedua itu ku munafik. Gepu bebah urang yang dari golongan urang munafik. Nyo faedah salat subuh. So yang tim semayang bali membah wate. Agama tedeng. Oh mati-mati selama iman. Menyahan dah semayang? Dengar bukan. So yang hantim semayang luhur per rakaat. Saban dosa lagi gecok pediang gekoh taku urang Islam. Fiuro mati bajaro gayan seribero. Gara-gara luhur hana semayang. So yang hantim semayang asa per rakaat. Saban dosa lagi gecok pale lagi pesawat gejak tanah suci gepok Kaabah. Dosa urun tinggal semayang asa lagi gepok Kaabah. So yang hantim semayang maghrib leher rakaat. Saban dosa lagi gemzina ngan mak ge atau ngan ayah ge. So yang hantim semayang isya. Allah ge usi urun semayang isya tanpa deh tak dengar bak punyung meno ge kala Allah. Hai manusia hina. Tebiatkah lam dunia lun? Bele kaduk lam dunia lun isya kalau semayang. Tebiat. Kami tak dunia selain dunia lun. Leh kami tak dunia lain bak ujung pergeun paling bungih Allah. Leh kami tak dunia lain, kami tak Tuhan lain kah? Bek kanggap diri lun nyo Tuhan kah li. Coba ni bayang. Tapi hana tak tepu, pakan hana tak dengar maka santai-santai lah warung. Biasa aja, enggak apa-apa, biasa. Tengah hiatan isya, biasa kadua juana tak permun kah. Padahal kagu sela Allah ni tepu. So yang hantim semayang subuh 2 rakaat memang ringan. Haid dah budah. Atau bid takbah hana takata semayangnya. 2 rakaat 60 tahun. Payah langu-langu. Dalam laut darah menjampu dengan nanuh yang kep yang ju menggodok-godok 60 tahun. Subuh hana 2 rakaat. Maka punya hana tedang semayang 5 boh surat semalam. Han tedang agama wate-mate. Han selamat iman. Penting agama lewat salat. Anda dengar? Maka perlu berselamat iman, pedang agama lewat ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Yang terakhir.